Nina bekashana kaMenze yaphuza umlaza ngameva okhulekayo bathi udokotela uMhlongo ubaba kazinto ziyenzeka ungasho nje wena uthi zinto mina mase ngiyaqedela ngithi ziyenzeka umzukulu wamakhehla amabili sikokokoko foma mzongwane nomakhola idlanzana khuleka nje ngiphansi endaweni yasemgababa eThekwini abanye bathi ke KZN abanye bathi ke South Coast kuya ngawo ukuthi uthanda kanjani ngiqonda ukuthi ngiyabingelela nje kubantu bonke abakhona Eastern Cape umncinyana Mpumalanga umncinyana eGola umncinyana Cape Town umncinyana nazo zonke izinkalo ko East London anibancinyana ngiqonda ukuthi ngiyabingelela nje kubona bonke abaseduze efolweni esiphinge emlazi kaMashu ngiyabingelela kuya ngawo ukuthi uthanda kubingelele kanjani kodwa nje emeli lonke ngibingelela bonke abantu abakhona esizweni sikaMageba noMthaniya ngiqonda ukuthi nje obingelelayo udokotela uMhlongo ngiphansi endaweni yasemgababa mawehla nje station kaMthathelwa mawehla station kaMthathelwa uthi ufuna kaMhlongo ezangomeni uyagibela eThekwini kaNgrasel Street ufuna irenki yasemgababa bakutshele nali garage elisha angazi noma Astron kodwa ngathi Astron mase ufika kulelo garage mase ubuza ama tax phela ezemgababa ngiqonda ukuthi umuntu ongafiki la kafiki ngoba ethanda sikeduze kwakho wena ola emagabheni uhlupheka sikhona sikeduze kwakho wena oseFreecom uhlupheka sikhona sikeduze kwakho wena osemfumo uhlupheka sikhona sikeduze kwakho wena oseAdams uhlupheka sikhona sikeduze kwakho wena oseLovu uhlupheka ukhona njengoba ngibiza le ndawo ngifuna unyaza wonke umuntu osenhluphekweni into engizokhuluma ngayo namhlanje ngizokhuluma ngokuthi noma ngingathiwani kuthiweni kodwa abantu abadala bakhona ake sibambelana akuvumelekanga ukuthi umuntu kube ukuthi khonto ezokwenzeka empilweni yakhe kodwa kungabanga khona amaphupho noma imimbono noma ukuboniswa noma ukuchongwa ngesixhosa ukuchonga ngesixhosa lonke ibalekile empilweni yomuntu isuyikhombisa umuntu ukuthi uyaphila noma umuntu semhlabeni makwenzeka kulahlekelwa ilozo zinto kubalekile ukuthi usondele gobela akwazi ukulekelela lonto ngenxa yokuthi uyofa kungafanele ufe ngenxa ukuthi alikho iphupho elitshelile phela ukuthi ungahambi phupha noma ujahwa izinkomo mase uyabuza ukuthi liqondene lelo phupha noma ujahwa abantu mase uyabuza liqondene phupha noma ungene ezibeni ngoba yonke lento lamaphupha yakhuluma kufana nomuntu ohlushwa izinyoko ohlushwa ukuthi wabe semfuleni ohlushwa emabhayi lo muntu kusuke kusho ukuthi unabantu abadala ngiqonda ukuthi kusukela namhlanje sinalo ihlambo esilibiza ngehlambo lokugeza idlozi nothi ukuthatha inhlanga zenhlanhla nothi ukuthatha igubhu nothi ukuthwala nothi ukuphakamisa kodwa sikhuluma nje ngokuthi ihlambo umuthi ekuthiwa ihlambo noma umuthi wokuhlambulula impilo yomuntu ngendlela yokuhlukana kwabo siyebiza ngokuthi ihlambo selikhona ke ihlambo only 1500 siyakwazi ukuliposa ziba mbili igaba is either uzolidlala kaMhlongo noma uzolithatha la kaMhlongo noma ufuna sikuposele wena kuya ngawo ukuthi uthanda sikwenze njani sinomuthi ekuthiwa ihlambo elilekelela impilo yomuntu mhlamba ufese uyafesa kodwa uqashwa likhona ihlambo mhlamba uyahlukana nabantu besifazane likhona ihlambo mhlamba ufuna umuntu emphakathini ophila kuona likhona ihlambo mhlamba uzwana nabaphathi bakhe emsebenzini likhona ihlambo only 1500 sifaka imali ke leyo yokuthumela ey120 ngoba sisebenzisa iphephu makwenzeka ulifuna leli hlambo ushayela kule number lethu 0834068658 bamba akusiwona umuthi wokuthwala akusiwona umuthi wokuphakamisa akusiwona umuthi wani kuphela umuthi wokugeza amabhadi amathunzi amnyama nayo yonke lento ekuhluphayo ukuthi ungafuni abantu ihlambo igama lelo muthi wena fona nje mase uthi ngicela ihlambo mase kubuza igama lakho nesibongo mase liyahlanganiswa ihlambo lakho lambe liyofakwa phela esiphepho mase wena ubasinika inamba kodwa inamba ekufonwa kuyona ithi 0834068658 iloko nje ngizokhuluma ngawo ukuthi abantu sebehluphekile emhlabeni abanye bagijimela imali kodwa kulesi sikhathi ngicela ukuthi mina ake sibukane nalento ukuthi mhlambe impilo yakhe ibanjwe ukuthi egazini kukhona izinto sokwalala nomuntu oshonelwe sokwalala nomuntu washonelwa umuntu umyeni wakhe walala nomuntu washonelwa indoda walala nomuntu washonelwa ingane kodwa uyalidinga leli hlambo othi molugeza ngalo ulihlanganise nenyongo yenkuku uyalidinga leli hlambo othi mogeza ngalo kufuneka inyongo yenkuku mase uyaphalaza ngale ekseni mase uyageza amabhadi aphuma phela emzini wakho 0834068658 asibonane evideo nalani bengizosho lokho nje namhlanje ukuthi kaMhlongo ke sisaphakamisa sisakwenza konke esijwayele ukwenza akukho kushintshile kuphela siza nemuthi namhlanje obizwa ngokuthi ihlambo ukuhlambulula mhlawumbe izidalo ezikuwena emzimbeni ukuhlambulula amathonga kuwena emzimbeni ekuthenini amaphupha akwazi ukubuya phela ekuthenini inhlanhla ayikwazi ukuqala phansi zibuye #ihlambo likhona asibingele sibonge kakhulu bye bye ubingele ushoyo uDr Mhlongo asibonane evideo naleyo siyabonga kakhulu.